adoi targadi assembly ase ke doi phamino chief minister matongi assembly oi ta di pham drju ai adu ngasai puthoraki ba pot mayam do cm gaktana pugal pai wari jum tawe ba adu di ai khoina mangon dai kitang yaning da ba pokba kaino di mla humpu du da cabinet minister haibam ju lai ri ba matom da na decision lo ya da ko aduna akoina sum yeng je ba ma je mana vote kare je sahi kulum do ti sure ba adoi targadi khoi manipur gi illegal immigrants haina ngasi gaktang tholak ta ga ju sahi ke agi mamang da gi changak khiwa mi mayam do ma ju mla wai ni assembly pham ba yaw ni cabinet minister ka ara go ra gan da cm wai ine ado magi power ngamam da ba yai ko cm wai gan da mana hogdo ga puthor ba yai ado targadi leire khanga di hojik pau da policy trap taw tri kai gi no ham ni da hoi moina khandu aga biometric loba du taw ba mayam leire ko biometric loba khot pa mayam leiba do moi government gi machinery do schol le haibani da khoin haibati huji ozana haibi re khoi central union list ta chan bani na khoi state ki khut yaw de haita jo state ta ada delhi da phami baduna sida yum ma sajala ku je khangadra ba adoi targati mai mathau du kana no haimni da magi number 1 da constituency du gi mla du da na kana na pau pirakani singi di headmanship lai ri ko moi gi khun du gi chip amamam loi lai bane moi gi khulak ko hai gadra ka chip sing du na khang ga anda report pi ra ga anda chumi la le hai bu di moi ni eng jatong na tro adu da andro da pok pai na moi gi khang udong na te hauji ki ozana ai ngon da andro hai ji kai no di akoi gi ju forest right lai ba si nungmai jing ma ton dei na kha ta ba gi handak sandang se ma maring ga khatna ba matam da map ka puthok na da na taw ri do thai na gi map ngak ta ne ko adu akoi hauji manipur agumba da forest ki sing kakpa ya da tar ga ju akoi ne kakpa di yai ba kai no di akoi gi andro da mai mutta bam lai ri ko koirom da piram ba right ne ba se haidi koirom da piram ba right ne ba right to koi na ta lu ba na te koi gi thai na de gi chatna rak pa koi na immemorial time hai ta re ko akoi na ningsing ba da thok tra ba matam da gi akoi chatna rak ki ba po tu ngak na ba gi da makta akoi sing ya la ga mai ho ba gi aya ba se piram mi ba koirom da aduna akoi andro da ju jik ching da lai ba koi pata pai da ba mayam lai kai gi no de koi ching da lai ram ni na ching je pata ta ba ya de hai ba gi problem mayam am lai ri ba aduna koi gi koi ozana ujiki bele pa le jai nga si forest ta lai ru ba ma yaw ba gi sum pan bai wa ne ba du da suresh na ai gi mi nga dum pan ba du da nungai ta ba du mai na ozana ju biren pan ba du nungai ra moi ko adu targati akoi na haidi constructive ba nate constructive oi ba polam da chat laga di akoi na nga sai do soiri ba poto hojikti mana hengale hairi ba poto changa ga yeng bam changi hai bani da moi hojik pia la ju mla di oi ri kaino mla oi ta di ma changa ga pia matam ji da moi assembly pu pham de ma thau tau de ba matam ji da ma ju chat laga du miyeng ga report ching du lokhat laga and mathang gi assembly la ko da pu khat laga du gi policy ma ya pham thok tro adoi targadi maga Facebook ta ka thagalak pai matung natabida magi fazana report amaga loina na adoi targadi moi sing da lai riba village masing hengal le ja ya mana jing da ngak ne ba adoi targadi singi mla mayam moi responsibility puri ba mayam jing duna mai gi village tai hengal e hai bi puragan da assembly da purak to na tra hai na adoi targadi moi huziki government gi phangda ba mayam mai phanghan ga da ba koi ising phanghan ga da ba policy mayam ji yung kun tha lai ga mai na ising bi doi no hai ni ta adoi targadi akoina somda kati village aina ama lei ne tamai da gi chatlaga andu da Nagaland border da koi ayuk ki pung taruk tai chat paduna nungthin gi pung anim khai da yawi adoi mafam du da ising pai piru bai ji oidra ba ne adugumba village masa mayam lei to recognize oi tar de government gi mafam du da oi ba ya ba mayam do puthok na ba gi damakta khwai ti maru oi se kai no adi mla hum phu do yes moi du na koi gi Purup sigi damakta khalla gandu da akoi Manipur se pukhat ke hai ta ga di mla humpu du gi daita mayam am lai aduna akoi na hai je cheng hai ra ganda di moi sing se yam dra da manga daina taruk la kara be mla ngak ta ne hojik lai je anau ba kara pa yam de ko adu tar ga di moi na Manipur gi maram se da di akoi di kaim khang dra su moi di loi bu bam tho e hai bani da aduna assembly da phamba matam da khanna ba ya ba kai do ba mayam sing se ngasi policy semba da oiro kai do oiro mayam sing se moi du na son ba da gi tau ba ya ba thabak mayam do tau da ba da gi ngasi thola i ba koi illegal immigrants kai na hai re i ba wa hai mayam se loi thola i ne aduna akoi na haijan ningi de hojik chu matam lai ri pham bai bi ri ba moi mayam sing do amuktang wakhan punjin min na ra ga koi Manipur se semgat pada haidi amaga ama onsil la chai ba na ta bi da
assembly da bu la kita ga di moi humbu du wakalon manabiyo haibni da opposition wai tar su constructive kano criticism tawbiyu ko haidi chingdana bai mahuta chingdana ra kai tawdino ma ngasi yaram du nunga laga di party du da musang ne adu di masana masa chai jatro adu ta di constructive oiba pota suggestion pi raga anda sem ta ga di moi humpu na pukchel mana ba matam da manipur lakse ba ngamoi ngasai gi immigrant sai ba tholo oi anobo village tholo oi ba ado mai gi pamjari ba MLA sing duna moi vote phangna ba hapsilam ba oiram ba yai adu ta ga di moi gi MLA gi rule da su mayam lai ri dana ai manipur gi integrity so alloi ama tawroi haibena wasak mayam lo gidro adui matung inna nangi kendra de soil ta di nang je akoi yankhai mapan na tan thoi haibam tam da moi kai dawdui nan de je munda ji lai ba business masing ngale du kan to hai sing ma sam ji MLA ngla Asheibam constituency ki 2022 ka gi ba ma hai ni ba ko se bai kan na sum coverage thing na jab ma kan ni ma yam detail ni na di ko sum hai di sangai express ki mati ma tam da bai ma chat ki ba highway number 37 ke ke sing da hai village masing yang ngale hai ko se ko na sum 2011 की सेंसस तक कोई नहीं मतलब नहीं कोई मणिपुर की village से कोई नहीं मसक खंगा हाई करा हाई सिंगनी का चौना का मणिपुर निकले मुझे तो कोई गुरु का कहीं ये मुझे जो नहीं है तो गेजेट की कोई बात कोई village क्या है ये है तो तीन सिंग दिया ही सारे यूज़र करते हैं तो वो तो कोई ना मुझे हाई बा मैं MLA हुए कारण तो मैं हांसू IAS रैंक खंगा मैं पोटोगा पोले पपन मतलब तो मैं जो हाई ब्यूरोक्रेट समूह ना कोई मणिपुर की यम सांगना कोई village masing ngale कोई डेटा में हम कहते हैं हम जिसके खाना नहीं मतलब मैं ये खाना मानी तो उसी दिन मुझे मतलब करा बोली सीएम भी आवरण मांगनी तो कोई उसी लाइ विरोध से दी मैं सरकार पाई थे तो मैं MLA हुए थे तो नहीं तो दादा ना नहीं है नसाई कोई village masing ngale ये तो हाई को कोई भी याम से कोई village से का मैं डिफाइन तो हुई वहाँ से मैं याम चाहो वहाँ नंबर लाइन से मतलब ना हाईคุณนำมาไปในยุคมายุคมาสารกันนะตระยุคตาสารกันไอ้ที่มีมาสิ่งอะไรกันแต่ไปในเลสโกร์กันแต่มามีมาพี่กันอะไรดีบ้างนั่นแหละไปในกองเงินนะสักครั้งกันแต่ไปในสิ่งอะไรที่เขาจะให้ดูมันมันในกลุ่มนี้มันไม่อาจจะเลสมาสิ่งอย่างไรให้ดูสิแต่ไปที่กองเงินด้วยบ้างhospital wega school wega nanaga any government scheme da electricity boiro isi thakna washing boiro haidi sarkari mai da moise phangra phangda yeng ngomsang kari ma du phangna ga di matlab karna di mafam sing da koina yawi no haidi ngasai haidi ba kano government boiro necessary ne sing sina karam mong ngai yawalim ni bono haidi sing ba amama khangbe aduga adugi koi manipur gi natrege government gi oiba koi government na mi ing chang ba ya ba pot che ambo phangden na leiram ba oi tar di moi do hojik su dum akoi na moi gi mathakta moi je akoi na atopa wa hai da di dum islam ga ina ju khangna ri ko adu maina leiri ba mayam sing du da akoi na khang ba ya ri je moi je government na masa khang ba khang da ba je kai da lak toi no hai ba du ni mi khara laga yung khara saraga hekda village amani haira gandu da moi se akoi ni moi gi haurakpham leiba leitaba haiba mayam ama leiri ko isam samna akoi gi andro da su akoi je mi ji yam se lakta ga di akoi na laikai ama andro gi boundary gi manung du da sangdo ga akoi na khun gi laikai ma ming ama piraga hongdokpa mayam ama lei ko admai to dana huje hairi ba mafam sing du da su akoi na jati manaraga koi village si extend to ra ibra natragana ito to pa mi ma laaga haidi mafam du da yum charaga leitar ga di akoi singi di moi village ki head of the authority lei moi jing du matam du da kai do lei gi haibu haidi akoi na yeng be yari se hojiki praja miyam na di uraroi ba andro da pokpa ina huji hairi ba nungba da mi laaga mayam hongjile khole haibu du akoi na di uraroi ba adubu akoi na uba ya ba moi khara di lei policy maker uba yai adugi akoi gi hujiki district ki moi DC uba yai adu atop atop pa koi revenue da thabak tori ba mayam na di uba yai ba
matamduda akoina ngasa haijakibudo government gi oiba pot amatang yawram targadi moido kamaina yawramimno haibagi thigatpham ama change aduna akoina sum yengjarakpa matamda akoigi policy semba matamda yamna rigid oidaba ko haidi yam flexible oitaragadi adu sunga moiba aduna akoigi manipur gumba yam pikpa mafam jedadi akoina village ama semakke natraga even akoina khunama semakpa matamda yum masing bau akoi manipur da data fazana laite ba adoi targadi akoi yam pikharab ne koi dimi la kunthra mukak laiba mafam jida akoina village ama hengalak ke haita di revenue da gi kai ke permission kai kai loba mayam ama changaga tawhan ga daune ba adu dina tamnina akoi gi di hujik la aga yum khara sachilaga chai manga sure taruk sure claim tawra agan duda kona tawrak targadi mi gi asi kuina laisilak targadi akoina samna haganda koi yum bhara je koina sahi tara laira de ai gine na claim tawba yai haibagi rule phawma mayam puthoknari dana ko aduna haujiki mafam sing duda koi government gi oiba machinery sing chiki extension du kyam yauri yaudragana moido hauji huji kai lokhatpa yage haibachi de koi policy de yam depend tawrakani na khale aduna hauji hairiba mi sing do moi jati pande adu moi je he illegal immigrants mayam hengala aga moi nga sai gi jilerang gi purup se pikpani na moina namhat tu hat tawbiraga leibana haibana chingba mayam do adui targa su akoina complain ama tawrakpagi pot leigibra leitabra adui tadi complain gumba ambo tawraki tabu oi targa di adu akoina haujikta akoina mapangan sole mini hengre hairga da complain tawbuduna di mina dum ngamgini haibagi pot se thamningi aduga haujiki example oina haige ba inga sai haige do koi yuji imphal manung si da su hairo pukminna ba machin manao ni bu lamien narakpa matamda langung henjin bagi thang painari ne ba adoi taragadi akoina huzik hairi ba village ki authority sing du matamda moi paisa piraga yanakibra natraga moina su udana moi amani laijabsin adi kaisu tawroi haraga yanakibra haibana chingbudo ko yam kumna thibam changi aduga koigi masida khwaidagi maru oiraktoise koigi policy makers sing je adu policy makers sing china moina instruction pi ba ya ba koi district magistrate pu oiro revenue da lairiba department sing da lairo moi sing che phajana tawraganda koigi policy sem village ama sem ge hai taragadi sina sing ba moi gi survey tawguni ama tawguni tawba mayam sing do daka laiba sing do tawhogdabagi tholakpane na haining okay am phajana thamikra koigi outsiders sing sina ujik se koigi hana gi leijaram be indigenous people sing against indigenous people sing gi lam se khopsela kan ma koigi mapapu gi lam ni habagi claim tawre habagi poram kale adu itaragadi hariba process se yamna sangba process sam khakti oidini masi hana khanghaudri sina kamaina no habagi pot ama khaksu question ama khaksu lakadori bane e mathang se dasure selak koigi phongdoi bo afam is so koigi state ki highway gi nakan sing da mong chum dana tasalakpa village sing gi matang du so phongdok padi yauri masina mo koigi forest ki dawazana santana sam phasana thambigra dubu mana phongdoi bo afam da koigi state sigi highway gi nakal sing da mong chum dana koigi anoba village kya tasalakpa gi pot ama khaksu lei masigi matang du so phongdoi masing matang du kitang thambi subla ko 1 minute okay happy highway su isi bumi mukhaliti center gi keno do malai ko yare okay happy adu khangde di phalda ne discussion do ado haujiki ai ahan ba round dai haipetang di thamjagre ado koina hai thamjari di ngasai gi kunnama tasalla e haibje nongma da tarak pa yaba na ni ta ta ba yaba na te adu gandu da koina hai di tara iba potu da akoina huji yeng ba yai je government gi machinery singi mami am tang ta bra adu ne mai thalam na te mai thalam adi dung government yaure haibin tro nate adu targadi haujiki tari ba poto thingmal le hayone da moine yengi do adoi targadi ma masamuk su MLA ni ma je haidi bureaucrat officer ni ma loin khangim ni niom la la me hai ta di moi du chum thok kadau na tra hai adu gi tamok tan ne ba moine MLA wera changai do adoi targadi ma na claim tawri do matom da ngam da bagi magi pukhatning bagi weram basu yai ba ko adu tasingna koina sida phammaga village masing hengale khole gaina koina sum TV discussion yaw buje koi matik cha da brang khalle ba kai no di akoina pami badi constructive oiba koina khanja ba ya ba common man amoina khan ba ya ba poching du pukhal lagan da ko ado sidai panbudi panning de ado ngasai koi suresh na koi ge hujike hana ge honorable CMJ yam ma pallaga hai ko manipur da set humbu ne ba leije set humbu ji da karak pa MLA khuding moi responsibility pugo daw ne yes adu targa di assembly eje ke do we pamino
chief minister matongi assembly oi ta di pham dru ju ai adu ngasai puthorak ba pot mayam do cm gaktana pugal pai wari jum tawe ba adu di ai khoina mangon dai kitang yaning da ba pokwa kaino di mla humpu du da cabinet minister haibam ju lai ri ba matom da na decision lo ba ya da ko aduna akoina sum yeng je ba ma je mana vote kare je sahi kulum do mukti sure ba adoi ta ga di khoi manipur gi illegal immigrants haina ngasi gaktang tholak ta ga ju sahi ke agi mamang da gi changak khiwa mi mayam do ma ju mla wai ri ni assembly pham ba yaw ri ni cabinet minister ka ara gora gan da cm wai ri ne ado magi power ngamam da ba yai ko cm wai gan da mana hogdo ga puthoram ba yai adoi ta ga di lai re khang ga di hojik pau da policy trap tau tri kai gi no ham ni da hoi moina khandu aga biometric lo ba du to ba mayam lai re ko biometric lo ba khot pa mayam lai ba do moi government gi machinery do sol le hai bani da khoin hai bati huji ozana hai bi re khoi central union list ta chan bani na khoi state ki khut yaw de hai ta ju state ta ada delhi da phami baduna sida yum ma sajala khu ji khanga dra ba adoi ta ga di mai mathau du kana no ham ni da magi number 1 da constituency du gi mla do mla du da na kana na pau pirakani singi di headmanship lai ri ko moi gi khundu gi chip amamam loi lai bane moi gi khulak po hai ga dra ka chip sing du na khang gan da report pi ra gan da chumi la le hai bu di moi ni eng ja dong na tro adu da andro da pok pai na moi gi khang mu dong na te hauji ki ozana ai ngon da andro hai ji kai no di akoi gi ju forest right lai ba sin nungmai jing ma ton dei na ma kha ta ba gi handak sandang sei ba maring ga khatna ba matam da map ka puthok na da na taw ri do thai na gi map ngak ta ne ba ko ado akoi hauji manipur abumba da forest ki sing kakpa ya da ta ga ju akoi ne kakpa di yai ba kai no di akoi gi andro da mai mutta bam lai ri ko koirom da piram ba right ne ba se hai di koirom da piram ba right ne ba right to koi na ta lo ba na te koi gi thai na de gi chat na rak pa koi na immemorial time hai ta re ko akoi na ningsing ba da thok tra ba matam da gi akoi chat na rak ki ba po tu ngak na ba gi da makta akoi sing ya la ga mai ho ba gi aya ba ji piram mi ba koirom da aduna akoi andro da ju jik ching da lai ba koi pata pai da ba mayam lai kai gi no de koi ching da lai ru ram ni na ching je pata ta ba ya de hai ba gi problem mayam am lai ri ba aduna koi gi koi ozana ujiki bele pal le jai nga ji forest ta lai ru ba ma yaw ba gi sum pan bai wa ne ba du da suresh na ai gi mi nga dum pan ba du da nungai ta ba du mai na ozana ju biren pan ba du nungai ra moi ba ko adu tar ga di akoi na hai di constructive ba nate constructive ba pot lam da chat la ga di akoi na nga sai do soi ri ba pot to hojik ti ma na hengale hai ri ba pot to chang ga yeng bam chang hai ba ni da moi hojik pia la ju mla di wei ri kai no mla oi ta di ma na chang ga pia matam ji da moi assembly pu pham de ma thau tau de ba matam ji da ma ju chat la ga dum yeng ga report sing du la khat la ga ando mathang gi assembly la ko da pu khat la ga du gi policy ma ya pham dok tro adoi ta ga di ma ga facebook ta ka tha ga lak pai matung nat ta bi da ma gi phajana report amaga loina na adoi ta ga di moi sing da lai ri ba village ma sing hengal le ja ya mana jing da ngak ta ne ba adoi ta di sing gi mla mayam moi responsibility puri ba mayam jing du na mai gi village ta hengal e hai ba ji pura gan da assembly da purak to na tra hai na adoi ta ga di moi hujiki government gi phang da ba mayam mai phang han ga da ba koi ising phang han ga da ba policy mayam ji yung kun tha la ga mai na ising pi doi no hai ni ta adoi tar ga di akoi na somda kati village ai na ma lei ne tamai bi da gi chat la ga andu da nagaland border da koi ayuk ki pung taruk tai chat patuna nungthin gi pung anim khai da yawi adui mafam du da ising pai pi ru bai ji oidra ba wa ne adugum ba village masa mayam lei do recognize oi tar di government gi mafam du da oi bi ya ba mayam do puthok na ba gi da makta khwai ti maru oi se kai no adi mla hum phu do yes moi du na koi gi purup si gi da makta khal la ga andu da akoi manipur je pukhat ke hai ta ga di mla humpu du gi dai ta mayam am lai aduna koi na hai je cheng hai ga anda di moi sing je yam dra da manga dai na taruk la kara we mla ngat ne hojik lai je ano ba kara pa yam de ko adu ta ga di moi na manipur gi maram je da di akoi di kaim khang dra ju moi di loi bu bam tho e hai ni da aduna assembly da phamba matam da khanna ba ya ba kai do ba mayam sing je ngasi policy semba da oiro kai do oiro mayam sing je moi du na son ba da gi tawba ya ba thabak mayam do taw da ba da gi ngasi thola i ba koi illegal immigrants kai na haire i ba wahai mayam je loi thola i ne aduna akoi na haijan ningi de hojik chu matam lairi pham bai bi ri ba moi mayam sing do amuktang wakhan punjin min na raga koi manipur se semgat pada haidi amaga ama onsil la chai ba na ta bi da
assembly da bula kita aga di moi humbu do wakalon manabi yo haibni da opposition oi tar ju constructive kano criticism tau biu ko haidi chingdana bai mahutta chingdana ra kai dau de no ma ngasi yaram ba du nunga laga di party du da musang ni atu di masana masa chai jatro adu ta di constructive oi ba pota suggestion pi raga anda sem ta ga di moi humpu na pukchel mana ba matam da manipur lakse ba ngamoi ngasai gi immigrant sai ba tholo oi ano village tholo oi ba ado mai magi pamjari ba MLA sing du na moi vote phangna ba hapsilam ba oiram ba yai adu ta ga di moi gi MLA ki rule da su mayam lai ri na ai manipur gi integrity so alloi ama tawroi haibena wasak mayam lo gidro adui matung inna nangi kendra de si chol ta di nang je akoi yankhai mapan na tan thoi haibam tam da moi kai dau duina an da adugi wakhalon du khalan ningi aduna akoi discussion lak ba matam da oraga su koi na constructive oi ba matam da akoi na khangja ba suggestion du pina si haiba si hair ga ai ani su round su mai thang ja okay am nungai se akoi gi mamang da shwara me haini akoi chaina bagi mahuta akoi gi leiriba present da leiriba singsina akoi kamai tawraga akoi gi hariba shwara me besing se akoi gi chumthoka da gi habagi potlom da manglom da changsin mina ba da tangai fade haba wafam dine duga leiriba manipur gi leaders sing na haba tar akoi gi masi unity or kind collective for decision amakak lobira kind for the future of Manipur habitare. Sige, tamuta ju thabak to haning ba kya pam bodini phone to isi